بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلي مسلمانا دبسي حب هوال هبون، دو زنگين بون، يك جي فقير بو. دبروجه كي دمها رمضان دا دفطار دا دبراكي جواي زنگين گولون ایرو میوانه منن. دبی ویجی چی امکانی هبون و شوه جوارا راخست سفرک مکلف خوش چکر خوارن و خوارن و ور حاصلی المجا خو کرن و تراویح خو کرن و چونه مالا خو روژا دی او یه دی زنگین گولون ایرو میوانه منن چونه مالاوی ویجی بهتر مصرف کربون دیس ایواری بلابون روژا دی سیا ای فقیر گولا ایرون میوانه منن و هر دو کاجب را گو که عجبا ایرو برای می فقیر و چیز مرا حاضر کی مراق کرن بو وقت فطار چون مالاوی ویجی سفرا خودانی و نان و آف دانی سر سفره اوانا الهویا خوارنه که نگوره شتک نهاد ملا آزان دا گو کرم کن دبنانه خولو خسته قطک دا اشخوره هشت قطک دا ای حواله خو قطع دیج دا حواله دی یعنی او نان خسته سه پارچه جدبه به هر دو کالر میزان دولو کنیان دولو تبسم کرن یعنی لو تدی انسان جانب چعواجه و دکات لیمیزه یاو وی براکه ما چب مکر یعنی وی مها رمضانه و برچی قطک نان دانیه برما و حنکه خوب متکه ور حسید به وینا یعنی هیچ اوکاخو خرا نکر یعنی خو چه های اوا دبه نانه خو خوارن و بلابون چون دبه ایواری و هر سه حوالا خون دید گوا هر سه لعرسینا عینی خوند بینن ولو العرسه حشرینا خود تعالی حساب واد دیدتن یعنی تدی خود تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره انسان قاسم مثقال ذره قنجي كي بكي و قنجي خو بينه وبقاسم مثقال ذره خرابي كي بكي و خرابي خو جبينه افدانا گو خود داي ما حسابه و هيا حلال جي بحسابه و هيا ده هر سيولو لقيامته ده حساب واته دیتن دبی میزان گسیلک سر آگر دانینا دبی جنویه زنگینی گروجا پیشی خوارن دایا دبی هر پیل سوی سیلی بکا به دوهنا پیر و دفتار ده چه خوار جمره بیجا او جد چه سر سیلی و میجید کلی لاشید کلی شوطی دبی ما نان خوار و ما آف خوار و ما ساوار خوار و ما زن چه خوار ما گوشت خوار ما برنج خوار يعني ويكلي كي بتشسر صفري هيا حمكا دجمري حتى جو خلاصت كي يعني تبرطي ودرباسي ويالي دبي اي دي دتشسر سيلي دبي بيجا بي ودونا بيرو تشخوار او جيد بيجد بيولا المعلامة ما افخار او جيد برطي درباسي ويالي دبي جنوية فقير دبي بيجا شفي دي والمالا والشخوار دبي نجي خود دينه سلسلة دبي نان ونجي خود دي تاوجي عردت بآف يعني صادجة بيلت كيو درباست دبي يدبي اف هر سوي خوند بينن دل مجاق صبح در جامعه تينا باهف دي دبي برا دبي تشيا دبي بيغا ما دوشن مشكر ام هر دو زنگينن و تفقيري و تهوالي مي ورا امه هنا كي دنا تجي يعني ام تخوازن گو تجي وكا من مالدار گو نا براكو گو او خونا شوي دي وديت مجي ديتيا يعني چقا باريم سوك بي هاو قاسيج مرا خوشا يجبرو لو قالي مسلمانا يعني خود تعالى دي كيجي امتحانا وجاكي دستين يجي امتحانا يعني ايگو خود دايا برا خو مغرور نكي و اي خود جستان ديجي برا نبي ولا خود تعالى حاشا منابيني خود تعالى هر دو کاجد بینه خود تعالى یکی فقیری امتحان که یکی زنگینی امتحان که انسان مسلمان گره که چه دقت بکه
اجبا عبدك قنجش خوديرا يا نقنجا. اگر عبدك قنج بش خوديرا قلبي دبي الله 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 تمام. اما وقتی گو قلبي نبي الله ويش اخي براش خو بترسي خود تعالى دبي عبادتي بكن حتى راح وري قركي خود تعالى ما بقر نش قنجاج صالحاج باشا خود تعالى دين ودنيا ما خوش بكي خود تعالى ما وأهل ما وأقرباء ما تبا الجنة ما بين باهف دي أسلاوي خجورة دشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.